On Wednesday, a lucky draw was held through a program at Agartala's Kalika Jewellery storeroom. Token numbers of the two winners who purchased the gold in the store and took part in the lucky draw was announced on this day. On the last 1st May to 11th of May, Agartala's Kalika Jewellery storeroom gave an offer of lucky draw on the occasion of Akshaya Tritiya, and those winners will get a scooty as a prize. After the end of this offer, a program was held at Agartala's Kalika Jewellery storeroom on Wednesday. Token numbers of the two winners who purchased the gold in the store and took part in the lucky draw was announced on this day. Business partner Mrinmoy Chaudhary announced that soon the prizes will be given to the winners of this offer. পয়লা মে হইতে 11 মে অবধি আমাদের অফার ছিল। তো ওই সময় আমরা পুরো সেলটার মধ্যে দুজনকে আমরা বেছে নিয়েছি যাদেরকে একটি করে স্কুটার দেওয়া হবে। আজকে এই স্কুটারের ড্রটাই হলো আর কি। কি নাম তাদের? নামটা এখন জাস্ট ড্রটা হয়েছে। নাম্বারগুলো হচ্ছে একটা D5738 আর একটা হচ্ছে B5939। কবে নাগাদ দেওয়া হবে এগুলো? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। নাম্বারটা একটু বাংলায় বলে দেবেন। একটা হচ্ছে B5939 আর একটা হচ্ছে B5738। The two tokens announced on this day are B5939 and B5738. Likewise, business partner Mrinmoy Chaudhary announced that soon the winner will get this prize. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.